Ganda doon. We are going down, down, down. It's almost 8 hours ng biyahe. And here we are, still alive. And we're trying to capture some videos, just to give you some videos. So here in the lounge, so we are here now sa lunch and we are waiting for Aiza and Felix. Come. Nakakita siya, friend. Oh, parehas na yun. Tara mo, lalaki na. Friend. Hello guys, good evening. Actually, first time na ko nakita ang kaning Corrales Avenue, Corrales Street nga as in mingaw kayo. Semana Santa. Every day is this area is gimmick center. Gimmickan center of Cagayan de Oro City. But now, grabe, so far mingaw jud kay siya. And as of now, I don't know where ni mag-dinner sa Divisoria. Pero dapat manakait ako mga to sa Divisoria. No. Ayan. Nakakita na may gorilla. Tugay na ko. Sige, sakay gorilla. Abi mo sa Rila, motor day ay. Rila, motor day na siya sa Davao. Motor ni siya sa Cagayan. Rila ni siya. Visoria, salamat kay Mano. Kay actually mingaw kayo ang karsada. Gamay lang kayo ang Rila ni Agi. Ibalikan yung piniya. Hello. Yes. Panagsa lang ko makasakay. Kay permi ko driver. Ayaw magtabok, pataka kayo. Give me, naanami karon sa Divisoria and nangita na may og sumpahan. Yeah. Yes. Daghan kayo mi. Kompleto ang grupo. And I thought na-miss ko sa elevator ba murag capsule. Our order has arrived, the pinakbet, the sisig. Oh, simut sarap. Okay, ngit. Hoy, makita. Hindi na lang ko mag-video. Hi, Doggy. Bait? Bait to. Parang gusto mo niya makiglaro. Kinemos 8 months siguro, 9. Pero gamay man gihapon. Hello, Arya. Cagayan lang po. Arya. Bawal sa dito. Kinangke mga iro gagmay kun. Dako kayo. Arya. Friend lang. Si Arya, meet Matt. Look at you. Kung makamatapos. Ay, thank you. Nasa pa. Hi guys, good evening. Finally, we are here back in our hotel, Beach Manor. Namin nakastorya kanina. Actually, Max met a new friend and she's a pit bull. And her name is Arya. Wow, na-amaze ko. First time na ako nakakita og pit bull nga butan. Kasi, actually, butan man ang mga pit bull. Kinahanglan siguro caress.
Tsaka na-amaze ko kaya actually bugat din siya. Labi nagpukuran ko niya. And then isa pa is napod siya na-meet kanina nga Shih Tzu. So ang naiwalaan Beach Manor is the only hotel na nagadawat diri sa city of Og kaning mga pet. And I really appreciate it. And so, bye-bye. Bye, good night. Bye, good night. Balik na mi. Ay, ang charger, mahirap na kaya. Ay, oh, mahirap na kong charger. Getting back inside our room. And there's Max. There's Todd. So, yun. So, to sum up all, we had our dinner at Razon. Actually, Razon sis. Naapod na siya dito sa Davao, but yun nga, due to ulan, wala mi nakapagkita og other tawagan ni other dinner place. So, dito na lang mi. So far, the best gihapon na ilang pinakbet. And yun lang guys. So, please, don't forget to subscribe on our YouTube channel and support us in our vlog. Yun lang, a simple thing lang ginapangayo na mo. Please lang. So guys, thank you so much and we'll be back to you tomorrow. Kasi early me, hawa me dapat mga 4 AM. So guys, thank you so much. Good night. Good night.